Right in the inside, sesingaphakathi sanibonani emakhaya, sanibonani kwindawo zonke lingabe likuzo. Igama lami ngosimi inkala, abanye bangibiza sisomdala, abanye bangibiza sisimi. Sesikhona sibizwa umdumo omkhulu, umkhosi osuhlatshiwe, kuthiwa insizwa zakithi ezizibiza ngegama lokuthi Amaqaqa bazobe benandisa endaweni yeBulawayo Theatre ngomhla ka 3 December. Zitholele wena itikiti lakho ngo$5 US, noma uzitholele itikiti lakho ngo$100 wamaranda nje kuphela. Asidibaneni khona, bayasithembisa ukuthi kuzoba kumnandi okwamagama. Bayaluka umphelekezelo baba lumama, hamba bayaluka umphelekezelo enkundleni yamathwasa, hamba bayaluka umphelekezelo baba lumama, hamba bayaluka umphelekezelo enkundleni yamathwasa, hamba bayaluka umphelekezelo uzothini na baba lumama, hamba bayaluka umphelekezelo enkundleni yamathwasa, hamba bayaluka uzothini na baba lumama, hamba bayaluka umphelekezelo enkundleni yamathwasa, hamba bayaluka umphelekezelo umqobo ubhokile ngesaba ukuthi hamba bayaluka umphelekezelo enkundleni yamathwasa, hamba bayaluka December sihlanganeni khona Ebulawayo Theatre Amaqaqa 3 December yabe zisiwa 3 December Ebulawayo Theatre Amaqaqa zikhethela mina emhlangeni sazikho nesazibushelezi sazikho nesazimhlophe Eleni emasekwena siko lamandebele sela shabala abe wenze njani awusalahleka awusazula zule mawena yelele ma abe wenze njani yelele emasekwena kithi siko lamandebele sela shabala awusalahleka kangaka. Mlalelo omuhle, mlandelo omuhle weqembu le-Amaqaqa. Qaqela wena. Uyanquswa mhla ka 3 December. Wozu uzobona ukudla kwamehlo nokudla kwendlebe. Sondela eBulawayo Theatre, ungazitholelela lakho itiketi nge$5. Ikanti ngalolo suku itiketi lizoba seli $10. Nyazi niyawathanda amaqaqa. Akekho ongawaziyo amaqaqa. What a wonderful group. Asambeni sonke, asiphumeni sonke, okhulumayo ngufuture Ndebele weqembu le-Amavevane Acapella. Asihlanganeni khona. Angaliso Ngikhonza umdali wezi angaliso mina ngikhonza umdali wezi angaliso ngikhonza umdali wezi angaliso ngikhonza umdali wezi angaliso yebo ngikhonza umdali wezi angaliso mina ngikhonza umdali wezi angaliso yebo ngikhonza umdali wezi angaliso oyena wafika kimi wangi angalisa yena wafika kimi wangi angalisa wafika kimi baba angalisa yelele ma wafika kimi wangi angalisa oyena wafika kimi wangi angalisa mangali Lebambeni bafana lebambeni na lebambeni bafana lebambeni lebambeni bafana lebambeni na lebambeni bafana lebambeni. Salibonani singumfolo somnyama siyalinxusa emidlalweni omkhulu wabafana bamaqaqa 3 December Ebulawayo Theatre ntambama. Kumana taba la shona la taba kumana taba la kumana taba la shona la taba kumana taba la shona la taba kumana taba
Sanibonani bakithi awulingaphatheki kabi sidimba kangaka bakithi nathi sithokoziswa umcimbi ozoba khona koBulawayo esigodlweni somntwana nesilo bakithi shaka 3 December kulona leli viki bakithi elisondele esiya kuzobe ku $5 kuphela $100 $5 $100 lokho kusho ngo$100 nango $5 uthenga manje ungayeka ukuthenga namhlanje kusho ukuthi ngelanga lomcimbi egate sizofuna $10 $200 Amaqaqa bakithi elicathamia umculo wakhe asibongeni bafowethu azoke nansi ke sesikhulumile. Hello people, namaste to all. This is Mahima Soni, international Kathak dancer from India, and I'm here to invite you all in a very vibrant and exciting show by a dynamic and award-winning team of musicians, Amaqaqa. The show will be on 3rd of December at Ebulawayo Theatre from 5 p.m. to 8 p.m. So hurry up and book your seats to let your soul sing and dance along. Sondela mhlobo wami mhla ka 3 December laphana eBulawayo Theatre uzozwela ingoma abafana bazabe besithi fa ngobuciko bomlomo. Iticket lizabe li $5 mawulithola itiketi lizabe li 10 kodwa sondeleni bawethu singesabi sizosupport umculo wakithi izobe ikhala ingoma laba kuzabe kumnandi impela Enkanini sasha madoda kabaleka ngenkani Enkanini sasha madoda kabaleka ngenkani Sanibonani eNingizimu Afrika naseZimbabwe sadeke yonke sithi sanibonani siyanibingelela. Sasifakadlamini radio Kwezi South Africa ngithi angumeme ngikwazisa ukuthi iqembu lamaqaqa ngomhla ka 3 December 2022 lizoba linomcimbi omkhulu lapho uzonandisa khona kwaBulawayo. Nawe uyamenywa ke ngokwenani laseZimbabwe udinga $5 kanti ngokwenani laseNingizimu Afrika udinga $100. Asibonane khona kuzoba yibulalana. Ungeshele nami nkosazana ungidlobole nami afikile ama 50-50 ungeshele nami awukonakele madoda ngomhla ka 3 December lapha eBulawayo Theatre amaqaqa besenza duma ngakho abafana abashaya isiCathamiya sinojesu phakathi asihlanganeni khona madoda walala walimala kuyonakala manje abanye bathi mina ngithi chef konakele Ebulawayo omuhle ngezi 3 ka December amaqaqa insizwa eyishaya ingoma enenkosi phakathi yobe zinandisa Ebulawayo Theatre asipheleleni khona. This is my fantastic podcast inspired by inspired. Unokugula kusapheleke menje ongiyakhala babaloma ongizeni babaloma Namba bayalugu mpelekezele nkundleni yamathwasabo Namba bayalugu mpelekezele ubheka umkhobo ubhokile ngesaba ukuthunjwa Namba bayalugu mpelekezele nkundleni yamathwasabo Namba bayalugu mpelekezele awumsizeni baba lo mama mina Namba bayalugu mpelekezele nkundleni yamathwasabo Namba bayalugu mpelekezele ngazula Namba bayalugu mpelekezele nkundleni yamathwasabo Namba bayalugu mpelekezele This is my fantastic podcast inspired by inspired.